abatura barukurenga emitwaro 450 kuruga omu byaro 28 omurika gwa Kasonga omuri Kyangwari omu district ya Kikuube nibo babingirwe omu itaka lya Bukinda. Bine biri hano ebyo murore nko kumurakora hati bino nabyo omurabyahura mukasanga harimu ebimu kusobora kwekonyeza mbyekonyeza. Ofisi y'enganzi y'ihanga negira ngo bakatahirira itaka ry'empunji erya Kyangwari Refugee Settlement Camp kandi batwire nibabonabona ekiretire obureeberezi bwa Bunyoro Kitara bwabarundanira ebyokurya. Enyo mugume mungere okumwira haihi n'okumuseera n'okukira byona kusabira abantu baitu aba bali displaced abokuba abamu bacheke mu kusaba abamu bayine ebizibu bitakusana. Tusoroize sente kuruga mu bantu hamu n'ebintu kuruga mu bantu habw'ensonga y'okusagika abo ababa bali kubi omu bwire bw'ekisiibo. Abanyadini borekera okukwatwaho bagumize ngo abantu abaabingirwe kandi basimerwe ahabwehurire. Baingi bakangamba handiko osabe gamba bakuru bakutwale ifuruko ogende kwata muhando ogende mwawe actually na office ya commandant bakampikano bagamba who are you still here nyabagamba nyowe ndi hano abantu bora mwafurire mwabagamba bagende mu bibanja ali mwabaye nyowe nke kanisa mukatubanga. Abantu aba hatabahereze amezi 2 bakambikire a ofisi ya RDC wa Kikuube ubwo bagumize ngo mpaka nibarugaho bamara kutunga okugarukwa mu kwa president Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.